Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo kini pagayam amay iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 5 atawanan ngagdenden na kami kini misis ko. May salaang ti anak mi ngagduan ti tawon na. Makunak a responsable ak nga asawa ken ama. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare, masapul nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti panag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lang maasyan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umuna kalatan. Sumaruno akto ka di. Bayan naklaeng nga ag-overtime. Bumaknang kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimar ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko nga may nang dagaskan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon samitan arumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga agawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso mabain akon nga agdamag no kasta arumwar. Mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manan. Aggiddan ta namangan. Apay nga itakalain. Nagapuan. May saka mo't adamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea? Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Kat di ka gungat Agdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Ta ikatagray to yung make-up ko. Day tala rupam ti asikaswam. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamat kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita siled ita. Sao ka sao. Ay, nagado adamdamagam. Manang, sumara ka kun iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam kini Rhea no anya ti kayat na. Amangan no pumanaw manen inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Hinal daw sa amat na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manen ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no da papanan na ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manen? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramidag. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimwar, sir. Inrikop ng jiri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo ammo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas sawa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Unay mo ti asawak.
Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Ne. Apa akas tatilangan pare? Kas nada parikot mo Wan pare, pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ga ka di ita? Agkarapanaw iji balayo? Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kayat na. Adumot ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanen ti amuna nga aramidan iti balay pare. Ultimo agaw awir, di nan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Adu ngamin ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga road, no kasta. Pare Mike, Oh, mare, si Kamet. kumusta? Anya ngay dagitaginat gatang mo? Dagitoy Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manut anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mangagsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kini Rhea. Nabayagan asiminak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya ti aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag adyak mo. Agkita tanto langan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur uray ngamin nila kay ko ijeruar. Sige, mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardeng kan ngagsang sangit. Madama pa'y ngamin nga agluto, sir. Siya ngamin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya kung timang bantay iti lutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga rod, sir. Alahat mo umaikan, baby, wan. Sumardeng kan nga agsangit. Si Mardeng adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Wan nga rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilutlutok. Siya kunti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman mat dahito si daan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito balay. Tas sikat ti nagluto. Taan niya kumati serbi day takatulong at ang tangtanan. Saan kamot nga agsawi iti kasta? Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito kat iso timang trabaho? Taan niya kumati kayat ng aramidan. At tugaw laang, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di na kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong diti balay. Kat, naipaikat mon tinasakit ang ipan mo. Kita akman? Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tay may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda ngamin dagiti banag anasken ama amwam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Marirea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatao iti balay? Ay, when taaddan sa bali akadidate na. Anya ti kahit mo asawan? Marik na matkat, no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnasken ama amwak, no asino day ta lalaki.
Kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsinarakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panang ibagam kanyak, Mare. Gayam kumat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramiden na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pari Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At amin gayam may anak ay baga kanyak, iti aramidan ni Mrs. ko. Ay, unay matdaytan nga aramiden nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang. Pumanaw akon, ma'am. Jakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Jak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan na mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko apagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka apumanaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay kamutan, Mike. Sika ti nasken nga agtrabaho. Tas sika ti asawak. Sika ti mga awir kini baby. Anya da ito'y? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayo. Sige, manang. Awagan kanto, no itad ko ti sweldom. Kurang pa'y dayto'y adusam no ar-arigan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma apapanawon ka dito'y balay ko. Nagsakit matan di pa nagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsinnarak mo. Nakita kayo. Kayat mo ka di? Taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawon. Matayak no awan kayo kan ni baby iti biyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maituridnak pa'y alukwan. Pagkawanan na, nagbidutag. Pagkawanan na Mike. Mike, Saan ka nga agparintuming iti sangwanak? pagkawanan na Panghasim. Anya nga pare. Nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saan ang arumrumar iti balay mi? Nasayat mat nga rudno kasta. Saan matan nga agar-aramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang trik na kankwana. Uray asino mat no kasta alokunda ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaan nga agsubli pa iti sigod apan nakilangan ko kankwana, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idin do ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paborito amakan? Kaya't kung tiagin na. Asino ti mangan ka dagito'y alinutok? Makamukan. Mike, Di ka agsangit. Saan mo abagay tiag drama? di na kadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagrikna kat jakon may subli pa iti sigod a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Lonely. Inayon tapay dita, ti panagduaduak, no siyak ti talaga nga ama ti anak mi. Tuy pagayam mo, Mike. Mike pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduaduam. Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing? Iti basol ana aramidan ti inana.
Ket no talaga nga agdwa-dwa ka, no sika ti ama ti anak yo, mabalin mo met nga ipa-DNA test. Ket sapel ako ma, tamasulbar ti parikot yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lumby. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.